Turabasuhuje kandi tubifurije gukomeza kugubwa neza mwe mudahwema gukurikirana gahunda n'ibiganiro tubagezaho. Turabibutsa gukanda subscribe mugakanda n'inzogera y'umukara kugira ngo mujye mubona video zose nshyashya kuri Smart Side. Tujye kubagezaho ikiganiro kijyanye no guca imbyaro. Guca imbyaro ni iki? Guca imbyaro ni igihe imihango ku bagore n'abakobwa ihagarara bakaba batagishoboye gusama inda mu buryo busanzwe bwa kamere, ariko se ni ikihe gihe kindi kiba ku mubiri wabo kandi biterwa n'iki? Guca imbyaro cyangwa kugera muri menopause ni igihe gisanzwe cyo gusaza kibaho hagati y'imyaka 45 na 55 y'amavuko, ariko gishobora no guterwa no kubagwa mu dusabo tw'intanga ngore cyangwa nyababyeyi. Mu Bwongereza muri rusange igihe cyo guca imbyaro kiba ku muntu ugeze ku myaka 51 y'amavuko. Ni iki rero gitera impinduka muri rusange? Imisemburo by'umwihariko umwe witwa oestrogene ni ingenzi kuri buri kwezi ko kororoka, gukura no gusohoka kw'igi riva mu dusabo tw'intanga ngore biba buri kwezi, no korohera kwa nyababyeyi yitegura kwakira iryo gi. Ariko uko abagore bakura ndetse amagi bafite mu bubiko akagabanuka, igihe cy'uburumbuke, imihango no gutwita birahagarara, nuko n'umubiri ukagenda urekeraho gutanga umusemburo wa oestrogene ari ugenga ibi byose. Ariko ibi ntibita biba mu kanya nk'ako guhumbya. Bitwara imyaka myinshi kugira ngo ingano y'uyu musemburo w'ingenzi ugabanuke igere ku gipimo cyo hasi, nuko ugakomeza kuguma kuri icyo kigero cyo hasi mpaka igihe umugore atakibyariye. Ni izihe ngaruka impinduka z'imisemburo zishobora gutera? Ni ingaruka zikomeye cyane. Ubwonko, uruhu, imitsi ndetse n'amarangamutima byose bigirwaho ingaruka n'igabanuka ry'umusemburo wa oestrogene. Umubiri ushobora gutangira kwitwara mu buryo butandukanye cyane. Abagore benshi babona ibimenyetso mbere cyane y'uko imihango ihagarara by'ukuri, mu gihe kizwi nk'ikibanziriza guca imbyaro, premenopause. Guhinda umuriro, kubira ibyuya nijoro, kubura ibitotsi, guhangayika, gucika intege ndetse no kudashaka gukora imibonano mpuzabitsina ni bimwe mu bimenyetso bikunze guhurirwaho na benshi. Kugira ibibazo mu ruhago rw'inkari no kuma mu mwanya ndangagitsina nabyo ni bimwe mu bimenyetso bigaragara muri iki gihe. Iyo gukorwa k'umusemburo wa oestrogene guhagaze burundu bigira ingaruka y'igihe kirekire ku magufa no ku mutima. Amagufa ashobora kugira intege nke, bikoroha ko amagufa avunika, ndetse abagore bagashobora kuba barwara kurushaho indwara y'umutima n'iy'imitsi yo mu bwonko. Niyo mpamvu abagore bahabwa ubuvuzi bwo gusimbura uwo musemburo, hormone replacement therapy, wongera ikigero cy'umusemburo wa oestrogene ugafasha koroshya ibimenyetso. Ariko abagore bose siko bagaragaza ibimenyetso, ndetse niyo bigaragaye bishobora no gutandukana mu gukomeza kwayo ndetse n'ingano y'igihe bimara, kuva ku mezi make kugera ku myaka myinshi. Ariko niki gitera guhinda umuriro? Ni ukugabanuka k'umusemburo wa oestrogene. Uyu musemburo ugira uruhare mu mikorere y'igice cyo mu bwonko kigenzura ubushyuhe mu mubiri kizwi nka thermostat. Ubusanzwe umubiri uhangana neza n'imihindagurikire y'ubushyuhe, ariko iyo umusemburo wa oestrogene ari muke, thermostat ntikora neza, bigatuma ubwonko bwibwira ko umubiri ufite ubushyuhe bwinshi cyane kandi atari ko bimeze. Umusemburo wa oestrogene ugira ingaruka ku kuntu umuntu yiyumva cyangwa se amerewe mu mubiri. Yego, birashoboka. Uyu musemburo ukorana n'ibinyabutabire byo mu bwoko bugenzura uko umuntu yiyumva, kandi iyo ubaye muke ushobora guteza guhangayika no kumva utameze neza muri wowe, nta morale mbese ufite. Kubura oestrogene kandi bishobora kugira ingaruka ku ruhu, bigatuma rukanyarara cyangwa umuntu akiyumva ari nkaho hari udukoko turi kumutondagira imbere mu ruhu. None se hari indi misemburo ibigiramo uruhare? Yego, umusemburo wa progesterone na testosterone, ariko yombi ntabwo igira uruhare runini nk'urw'igabanuka rya oestrogene rigira. Umusemburo wa progesterone buri kwezi ufasha umubiri kwitegura gutwita kandi ugahagarara iyo imihango ihagaze. Umusemburo wa testosterone abagore bagira ku buke watangajwe kugira uruhare mu gushaka gukora imibonano mpuzabitsina no kugira imbaraga. Uhagarara guhera ku myaka 30 y'amavuko kuzamura hejuru, kandi umubare muto w'abagore bakenera kuwongerwa. None wamenya gute kugeze muri iki gihe? Birashoboka kwipimisha amaraso ukareba ibipimo by'umusemburo bizwi nka FSH, follicle stimulating hormones, ariko ntabwo bigaragaza neza uko umusemburo uhagaze, by'umwihariko ku bagore barengeje imyaka 45 y'amavuko. Impuguke zivuga ko ibigero by'uyu musemburo iteka bihora bizamuka ubundi bikamanuka mu gihe cy'umunsi. Rero ibizamini ntibishobora gutahura neza ikibitera. Icyaba kiza kurushaho ni ukubwira muganga igihe ubonera imihango, ndetse niba hari impinduka no kumubwira ibimenyetso ibyo ari byo byose ushobora kuba ubona. Kumenya ibimenyetso ugomba kureba ni ingenzi. Kumva ucitse intege no kurakazwa n'ubusa nabyo bigomba kuzirikanwa, cyo kimwe no guhinda umuriro ndetse no kubira ibyuya nijoro. Kugira impinduka mu mihango, kwiyongera kwayo cyangwa ikarushaho kutabonekera ku gihe ni kimwe mu bimenyetso bya mbere by'uko guca imbyaro byegereje.
mbere y'uko umara umwaka wose nta mihango ubonye ntabwo uba ushobora kumenya by'ukuri ko wageze ku gihe cyo guca imbyaro. None hakurikiraho iki? Ibigero by'umusemburo wa oestrogene mu mubiri ntabwo bigaruka nyuma yo kugera mu gihe cyo gucura cyangwa guca imbyaro. Mu gihe icyizere cyo kubaho gikomeje kwiyongera, abagore ubu basigaye babaho mu gihe kirenga 1/3 cy'ubuzima bwabo bafite ikibazo cy'ibara ry'umusemburo wa oestrogene. Ariko nta mpamvu y'uko umuntu yagira ubwoba, kuko na Dr. Heather Curry, umuganga w'indwara z'abagore ndetse akaba n'impuguke mu bijyanye no guca imbyaro, akaba yarahoze akuriye n'umuryango w'ibyo guca imbyaro w'Ubwongereza, yagize ati: abagore bakomeje gukora kugeza babaye bakuru, baracyagaragara neza, ishusho yahabwaga guca imbyaro irimo guhinduka. Inama agira abagore: niba wagezweho no guca imbyaro, jya kwa muganga umuha amakuru y'uko bimeze. Abagore bakwiye kumenya ibimenyetso bakwiye kureba. Madame Curry avuga ko hari ubufasha bwinshi n'amakuru byo gufasha abagore mu guhangana n'impinduka haba ku mubiri no ku marangamutima yabo bitewe no guca imbyaro. Gusimbuza umusemburo, hormone replacement treatment, bikorwa ku buryo bw'ingirakamaro cyane kurusha ubundi bwose buriho ku bijyanye n'ibimenyetso byo guca imbyaro. Hakomeje gupimwa impinduka ku mutekano wo gukoresha ubwo buryo mu gihe kirambye, ndetse bushobora no kugira ingaruka zimwe na zimwe, ariko Dr. Curry avuga ko byagaragaye ko ibyiza by'ubu buryo biruta kuri bibi byabwo. Yongeraho ko kuganira n'abandi bagore bari mu gihe cyo gucura kandi bari kugaragaza ibimenyetso nk'ibyawe nabyo bifasha cyane. Ndetse gucura n'indi mpamvu nziza yo gutuma abagore babaho mu buzima bwiza bakora ibi bikurikira: barya indyo yuzuye irimo ibinyamavuta bike ndetse yiganjemo ibinyabutabire nka calcium yo gukomeza amagufa no kurinda umutima, bakora imyitozo ngororamubiri buri gihe byo kugabanya guhangayika, guta umutwe ndetse no kwirinda indwara y'umutima, bareka kunywa itabi byo kwirinda indwara y'umutima no guhinda umuriro, batanywa inzoga cyane byo kurinda guhinda umuriro, ndetse gukora ibyo bintu bizabafasha kugabanya ingaruka guca imbyaro bishobora kugira ku mibiri yabo. Mbibutse ko iyi ari Smart Side. Mushobora gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu mukanda iriya nzogera kugira ngo mujye mubona video yose nshyashya dushyizeho, ndetse munakanda subscribe kugira ngo mubone video zose zacu.